Ayranды içip gün usta. Bundan cep. Sase neşe kötü kötü ha? Ne var ne lan? Erkek çay oğlum. Ne var? Orada çıksa bana tanarım bu. Oşun için. Na ayıldın yaşa şundan uşuz keremetten mına alıp yatta tütün gelet. Upır sıfır menen çay içeysin. Zaten uğurbaysın da. Ya? Ama ne de kotle vençik çok da çömüç var onun için. Hay bismillah. Kapasını tutacağım biz orada buzu aldık. Tıra. Ya ağılay gitti. Isık süt he. Bismillah. Bir litre balı. Salmalık şurada böylesin mi? Ушинтип жаш кезде сүт ичип ооруганды тишим ооруду нервим ооруп калдым билбейт элек да 30га чыгып кайрадан ушул күнгө кайттык 2 айда тазаланыш керек болот бул ысык сүт экен жеп-жылуу азыр саап келди соседке азыр айран уютабыз сүттүн баасы 35 теңге мен не істейм мен уюп 8 сомдон болчу 8 сомдон сатчу элек 35 сом. Қарақ заман. Азыр мен мұнан чечіп кетсем, бірақ қымбаттабайды да. Бірақ 4 жыл мұрда келгенде машиналар 6 миң, 7 миң доллар, азыр 10 миң, 12 миң доллар. Ескі машина, бірақ мұнан чечіп кетсе қымбаттабайды. Сүт деле мисалы мен айында білгенде ошо 14 сом, 13 сом азыр 3 жылдан кейін келсек қымбаттап. Садыр мен ташиле жакшы жашат азыр. Полный Кыргызстан ошолордук. Калгандар так выживание бар, выживание. Мигранттар да пайда бар. Не дейсиң? Оттагы жанбайт менен мындай. Ne çırpıp kap geleyine. Ya bismillah. Isılık ne? Isılık ne? Sada pişpasa da. Bismillah. Sen de o kaltıra. Bu Türkçe'de kendine de bu. Niyetingen qaytırdın mı? Neden? Niyetingen qaytırdın mı deyip. İyi. Niyetingen qaytırdın mı deyip. Allah. Peki. Denizler dostlar aşçıyız. Bişkekte de tukum jeybiz. Oştuklar tukum menen жүрөбүз. Bişkekler jumurtka болуп жүрө берсин да. Таласыктар, no деген аңгеме ғой. Tukum жейбиз. Лондондо болсок да, штатта болсок да, Россияда болсок да tukum жейбиз. Бишкекте болсок да. Мен ham Бишкекте мен бирок мен tukum деп эле айтам. А так ушундай. Мындан айлантырайбы? Да, көрөйм, а? Айлантырып берейинби мынакей? Форс-мажор. Тәуекесе чакырайын. Бусак чамамайды. Бусак açtı da. Yeмкісінде достар, yeмкісінде. Давай.
Tamam. Bundan merine çıksan al. Versen. Versen. Merine çıkıyor. Ama sırasın. Ben de yapayım. Kesin. Aynen. Açayım ya. Ne bulacağım? Ne bulacağım? Uğrak koşpesene bir etke çoğun jarımdan da aralashtirip maylap desene. Beylet öz az aldı öyle mi? Lan koşup det. Yaz koşup det. Yaz koşup desen dal boyup bilen. Tezrak seni jaktan koyup. Deysen. Kampos devreyim galiba. Beyler azırak desin ya. Benim abi konuyorum. Gerçek değil de. Beyler. Beyler. Dakika ne diyecek bu? Lan sıra öyle diyecek. Ölmeysin ya yine. Ceyler işte koy. Kaç var ya? Vurup çevirir. Hadi yukarı. Bir iki. Şimdi tamam çıkanı sağım sanar. Bişkek'e gelgille. Gel ben tukum vurup. Tamasa. Et vurup verem. Et vurup verem. Kapıqandan cengen gelse bir şekilde. Geldi masal kılarsa kapıqandan. Mesut Emre cengen gelse. Çeke gelgille. Dua jesene vitamin көп болот. Дуанда витамин çıkıp pat. Жууп жей берсең. Пиязды көп жесеңер озуңар сасыйт, бирок ичиңер бекем болот. Неге?